الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas dayngha katukbal sin pamudji iban sanglit pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala salawat iban salam panabipilihan Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga katautay manghuran mulya in mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala sangka intaud sin dirihilan niya pa mga ipon niya. Bang taristahon, di siya mabista, iban di siya makira. Ang buok na yung mga salaggo-laggo, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, amunayin mga pinian niya kita niyo masa, hipo sing karayawan, nagdara barakat. In barakal iban mapaslo din pikilan niya subay niya ri paliyuhon iban palabayon na sadya in mga bihain ni masa karna di takaingatan in kabuhi tara hindi hadun niya ri tamatan to bang abutan tapay mga masabihain ni di takaingatan bang unun jumatuhaut arakala masakit kita. Arakala amu inlong tabihan indakinis in manjari jumatu hakatutan. Ang kanda suway tatud sa utun farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Pag hinang kamulutuanan dahon yung mga rapatuhan Rabbul Alamin. Ada po nin sarayaw-rayaw lutuanan dahon simbar iman amo na yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kinasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga masa pini sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung musim sim pag-ibadat amo na yung bulan Sha'ban. Bulan Sha'ban amo nyari bihaon katutan yung bulan piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Sha'ban in bulan ini daurah tadribiyah bulan hipagmamahil simbar iman. Mahilun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala rindi pag-ibadat, pagbasa Quran, kataan gini sa pag-ibadat. Hasupaya misan sumudin bulan mulya munin bulan Ramadan tiyatagama atau akan tiyatagaran singkatan bariman sadya in baran na to iban di na siya kabugatan tuod tumunay sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga ibadat sa laggo-laggo manjari tahinangon pag anaranta mahilun tayong baranta bulan Sha'ban amo na'y magpuasa. Amo na'y magpuasa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya magpuasa pang mabot tayong bulan Sha'ban. Sambil magpakaya ng mga sahaba ahon-ahon yung pagpuasa sin Rasulullah bulan Sha'ban, makaiyan kami rin na siya magbuka. Puasa na sadya. Kada nasabot hadith muwatta sin Imam Malik dahin kana Aisha radhiyallahu anha. Inakhi sin Aisha radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. In kaunan sabda sin Aisha radhiyallahu anha, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun waktu magpuasa na sadya siya sambil magpakayan kami na magbuka. Aun waktu isa buka sadya, sambil magpakayan kami biya, wala na nagpuasa. Ang pasyunuan sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha, fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahr illa Ramadan. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ولا ko bakas kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam timpusin bulan piagpuasahan bang bukun ha Ramadan damikyan wala ko siya bakas kita na muasa mataud adlaw
daing sin bulan Sya'ban. At inin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahun timpusun nin bulan Sya'ban na pagpuasahan. Ahun. Ang kanda in Usama ibn Zaid nasabot hadith riwayat sin Imam Ahmad iwan sin Imam An-Nasa'i nakapangaso mo in Usama ibn Zaid hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam in akhina ya Rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu fi Sha'ban. Ya Rasulullah in akhi sin Usama wala taqulong niya kita hati niya magpuasa mataud adlaw yung pagpuasahan mo biasin bulan Sha'ban. Naitad tunin rahasya. Unin biya mga sikreto ya Rasulullah. Naita ko magpuasa madaran ha bulan Sha'ban. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Sabab amunad to sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In bulan kamaumuhan ligap in manusya dain doon. Amuin bulan antara sin Rajab iban sin Ramadan, amuin bulan Sha'ban. Ligapin kamatauran. Kandad to pagpuasahan ko sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa sabab wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal. Iban amunanin bulan hipagaangkat sin amal ibadatta. Madto pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Nain ako sabda sin Rasulullah mabaya ako dahon madtuin amuin amal ibadat ko hika-report pa Allah Ta'ala in kaaunan ko puasa. Nasalaggo-laggo amal hipagmahil kahabaran na to habulan Sha'ban, habulan ini magpuasa. Kabalikan ko salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya magpuasa habulan Sha'ban. Ang kandin Aisha radhiyallahu anha sabut hadithun sahih in akhina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sha'ban kullah yasumu Sha'ban illa qalila. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda sin Sayyidah Aisha radhiyallahu anha pagpuasahan nin Sha'ban malainkan kapinan niya tiyu-tiyu da. Malainkan kapinan niya tiyu-tiyu adlaw di niya puasahan. In kamatauran pagpuasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hindi mga jama'a barhurmat makatan yung pangadjian. In panagnaan mahilon na to imbaran na to habulan ini magpuasa. In magpuasa. Sumakawa tisab manjari in puasahan mo na yung katan adlaw simbulan Sha'ban sambil amu inlong tabihan pagsugpaton mo lawan sin Ramadan. Di sabkudda na. Adapun in sarayaw-rayaw hinangon simbar iman apabila puasahan nin amuin panagnaan tunga sin Sha'ban pag amuin liw ni reng hamuin tunga hikarwa humundong na siya rin doon. Ayaw na. Malainkan banging kaunan niya asal siya magpupuasa biyak sa siya magpupuasa wayron sa niya misan siya makaliw rin hatungaan sin Sha'ban masi siya magpuasa adlaw isnin ang tawakan adlaw hamis biya sinamuin kabiyaksahan niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda hadith in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam At-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. Apabila makapin tunga da kumandeng ha Sha'ban min 15 days niya nakapin haulihan fala tasumu. Ayaw na kamo magpuasa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tadto. Asupaya sabdi amu inlong tabihan kabugatan to dimbaran. Iban hasupaya aun bang mga kato makahali sa dimbaran. Misan sumudin bulan Ramadan naam halom kusog iban baya biidnillahi ta'ala sakap inbaran muasasin namin hang kabulan timpos piya wajib kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga hinangon na to habulan Sha'ban mga jama'a barhurmat in paauno ning pagkasi pagpaglasa paauno ning pagsulot paghabuok antara sin siyulakan iban ha antara sin halom sin mujtama
In bulan Sha'ban, bulan pagkasilasa, syahrul mahabba wal ulfa. Bulan hipagsusung, hipagiig sinamuin iggil ding hapangatayan. Hipagiig sinjang kiring hapangatayan. Tayong hukantin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith. In hadith ka riwayat sin Imam al-Bayhaqi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana laylatun nisfi min Sha'ban, ittala'a Allah ala khalqihi فيغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه." Insabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mabot na yung baingtungaan si Sha'ban, sinamuin baingtungaan si Sha'ban, aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin mga ipon niya. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap bar iman mangayo kaampunan kanya. Malaingkan amuraindi amin pasaran sin Allah ta'ala ri ni ampunun amin mga manusia nagdarajang ki iban iggilim pangatayan pasaran sila sin Allah ta'ala hingga matangso nila na muy sakit amuin yaun halom sin pangatayan nila. Hakaiban ang riwayat sin hadith igsabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam at-Tabarani qala yattali'u Allah azza wa jalla ala khalqihi laylatan nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw li mushahin. Haruman sin laylat nisf sin Sha'ban, amin baingtungaan sin Sha'ban, harum niya. In mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, bang mga kato, kita umning kahalan sin mga ipon. Dihilan niya, bang mga kato, halka. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katahan sin bariman, nangayo kanya kaampunan malayng kandua. Hisiyo, musyrik, nagsisirik madtukan, nagsasakuto, in hikaruan niya amuin mga nagaambulda, nagaagmul, nagbabayho itom, iban sintay banghod niya. Isi ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sa bulan Sha'ban, bulan pagkasilasa, bulan paghambuok, bulan pagsusulot simbar iman, sakalin siya yadto, nagaagmul iban sintay banghod niya. Nagbabayho itom iban sintay banghod niya. Nahunin niya, pabilan na ranya nagbabayho itom, tay manghud niya, langgong niya pa. Labi na ito, inamuin lang tabihan, pardusahan, simbihan. Puas sim magpuasa. Iban sin, paununin, pasambuhunin pagkasilasa. In hikatu niya. In bulan Sha'ban, in siya bulan, hipagbabas sa Quran. In bulan Sha'ban, bulan pagmamahil sindila. Kansang ko magbasa Quran dahin doon. Hangkan dahin hambuok. Dahin ha mga salafus salih, hisalama. Inakisin Imam Salama ibn Kahil. Qala syahru Sha'ban, syahrul qurra. Bulan Sha'ban, syahrul qurra, bulan sin magbabasa Quran. Nangkanda. Basa, indila mo. Apagbasahan Quran habulan Sha'ban sarta palana ba impangatod simmata mo pamushaf sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya pagsud sin bulan Ramadan bulan sin Quran asal basa indilata sarta biyaksa magbabasa sin Quran. In nakauna in mga salafus salih nakauna idha dakhala alayhim Sha'ban aghlaqa hanuta wa tafarraga liqira'ati al-Quran. In mga sila nakauna pabila bang sumud ng Sha'ban, in hawanit, mga kato, in tindahan nila. Pag-uusahan nila, paglalawangan kabuyanan, tambulon nila. Nain kita, misang kita rin na mabuta magtambul bihad, dupang man, ayaw ko malupa, basta ko Quran. Naam, dili wakto, basta ko si Mayna, pagkhatam ko si Quran. Hasupaya, pagsud simbulan Ramadan, di na kita kabugatan magbasa Quran, karena nabiyaksa kita na mahil kita sinhabulan Sha'ban. Murah-murahan, ayaw na to kalupahan. In hinangon na to,
halom sin bulan Sha'ban sa laggo-laggo hinang muna yung magpuasa hikaruan niya pasungon pasambuhon ng pagkasilasa hikatu niya pakusukon ng pagbasa Quran. aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.